Nikora yarashwe mu kwezi kwa11 kwa 1996 apfa muri izo circonstances zigoye nzakeka nyine uko mpaye mbivuga mu hano noneho kugira ngo baje kumushingura Baraka nuko bari bavuze ngo nimuvuga ngo arahambwa hano Fizi turama dutangira kuri mwebwe tubarasa imurenge.com ndumva nishimye ko wenda mbonye abantu benshi nza kubwira ibyo nanditse muri iki gitabo hari abandi maze kubwira wenda batari benshi cyane ariko nkabona ntibanabyumva abari amakuru nyine yabaye yakure abantu batashobora kumva neza kubera ko ari ibintu bidahaye bibakoraho mu buryo bwihutirwa cyangwa mu buryo buri personnel kuba rero ndi imbere y'abantu bangana gutya numva bafite uburyo bumwe cyangwa ubundi bahuye n'ibyo bivugwamo hano hantu ndatekereza ko ari ikintu umuntu yokwishimira ariko kandi ndabizi neza ko mu bantu bavugwamo hano benshi hafi ya bose bafite uburyo bahura n'abantu bari muri no sala ndabasaba kwihangana n'abasaba n'imbabazi wenda ko ari ibintu bisubiza abantu kure cyane bikagarura ya mateka agoye y'abantu bakundaga bari batezemo ibintu byinshi bari bazi ko bazakora ibintu bikomeye noneho bakabikora bikomeye ariko muri conditions zikomeye zitabahesheje amahirwe yo kuba twari kuba bakiriho uyu munsi ngo baze batubwira bati bya bintu twagiye gukora dore ngiye nagitekereje kucyandika kubera izi mpamvu mvugamo hano nuko naza mvuga ngo dushobora natwe ubwacu kwiyandikira ibintu apana gutegereza ko abandi bazoza batwandikira barabyandika bakagenda bakagera aho bumva bigarukiye naho bumva bashaka bimwe bakabyohereza uko bumva bashaka kubikora ariko nkeka ko dushobora kubyikorera igitabo cyanjye gifite specificité kubera ko kizagihuza mu buryo butoya politike y'abanyamurenge sinzi nibibaho ariko uko niko nshaka kuyivuga n'igisoda cyabo kugihera muri za 45 aho bavugamwo umugabo witwa mukurukuru umugabo w'abasama ejo bundi nabonye video ihaye ivuga undi mugabo wagiye mu gisoda cya mu butu bwa mbere iyo information sinari nyifite ni kuvuga ayo ni amakuru manini abari aho ngaho atakaye tutafite kubika ejo bazoza batubwira ngo none se mwebwe mwabaga muri Kongo ntimwaba no mu gisoda nigute mwaba muri Kongo ntimwe mu gisoda tuvuge ngo ariko twakibagamo abantu bavuga bati se bibahihe icyo nicyo numva mpamagarira abantu kugira ngo tugikore ariko numvaga fite numva nshaka ko ayo makuru nabonye nakwiye ku bantu benshi nyabika kandi nkayabika mu buryo bwanditse ku buryo umuntu yozokoreshwa mu gihe runaka ariko naza ngira ngo nanesite bantu baza batugorana nimaze kuvuga mu kanya batazabemera ibintu vuba wenda babona aho bahera bazi bavuga batariko ese ko ibintu umuntu yaza avuga ko wenda bari yasaze muri kityo kureba ibirimo ndumva neza bitombabaza amakuru mvugamo hano hagize umuntu yakora mu buryo buri objective akavuga ngo ibyo bintu warabesha byoshimisha ariko nkaba nizera ko yabikoze n'umutima mwiza ashaka kwerekana ukuri fait ndagira ngo uko mwanyumvise mu gitabo cyanjye mfitemo aspect numva nini ari nayo mpaye nkeka ko ikenewe kuganirwaho cyane naza nanibaza icyo gihe mpaye mbyandika ngo ese ejo habo bantu hazoba hameze gute natangiye kucyandika ngifata ikaramu umunsi wa mbere hari ku minsi 14 y'ukwezi kwa 12 mu 2012 cyabaye publié kuri iriya minsi mureba 8 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ushize hari hashize iminsi 2489 ni imyaka 6 n'iminsi irenga hejuru haje ku kwezi ni ukuvuga ngo umuntu yobona ko ari ikintu nazaga nduhangaterera nkabika nakendeye ku makuru narinzi ibyo bintu naza mbabwira mu kanya nabayemo ariko nabajije abantu benshi bagiye barenga 2-3 ku kintu nkamubaza ngo se
ko waba waruri aha hantu wabonye wumvise iki aho niho byinshi ibiva. Iyi foto muhaye mureba ni umunsi naza nafashe karatasi bwa mbere, niwo munsi haba hicwa abana kuri Sandy Hook primary school hari muri Amerika. Uwo munsi hicwa abana benshi ndikanga manza ko kuvuga ngo ariko ku isi uwo munsi naza mvuga ngo wo kwifuza ngo tugende nko mu ijuru, ariko hashize imyaka 6 byanze kuzana kuvuga ngo turacyatuye. Donc ba pasteur bambabarire turacyatuye, twokora ama projet twandika ibitabo twareka gutekereza ko ijuru rizoze ejo nirize hatwandika ibitabo umuntu azoza agisiga yigendeye yihute. Ndacyahamya ko atari nje ufite ko nta kuri kose atari nje ugufite, ahubwo uko nahamagarira abantu kumenya uko kuri uko byagenze. Ni inzira ndende kwandika, ariko kiriya gitabo cyanjye muhaye mureba nagira ko murakibona uku nicyo kiri ahangaha. Nari nicaranye n'abagabo n'abagore bameze nk'uriya mugabo nari maze kubabwira, ndagumaga kumusubira mu mizi nawe ndakagira ngo ni hari ibindi bibazo dufitanye ntabyo kabishabize. Nari navuze aho nicara uwo mugoroba nanjye ndamazana ikintu cyanje yanjye nyine umuntu avukiye mu gitasi namazana igitabo mu bandi bavuga ibintu bahaye bakumva ni ibintu biri sophistiqué, ariko bakanyumva baranavuze ati se babikoze gute nkabasobanurira ubwo kiri kumwe n'ibindi. Ndashaka kuvuga ngo cyopfa kujyana n'ibindi nyine, ariko tigikomeye cyane kumaye mukireba cyopfa kujyana n'ibyo by'abanyabwenge. Icyo nzi neza nta muntu wogica. Mfite article y'umuntu yitwa Dave Christopher w'umwongereza, yize kuri Aska niba ari university mu Bwongereza. Muri article yiwe Shayavuba yakivuze, yaravuze ngo nta bitabo byinshi by'abanyamuringe bihari, ngo ariko hari kingiki kihari. Ntiyashakaga kugisita, ariko yashaka kuvuga ko histoire z'abanyamuringe zitanditse mu bintu byinshi. Avugamo ikingiki, avugamo n'icyamirire, ndakeka ko yibagiwe icyamutambo, ariko hariho na za memoire zirimo z'abamuzuri na bakidogi gutyo. Kirimo ibice binini bingahe, ndumva mbaje no kurangiza kugira ngo nubaheze ya miniti. Nzamberera kuri njyewe nkavuga uwo ndiwe, kubwira abantu uwo ndiwe, ariko nabikuye mu gitekerezo cy'uko naza mbona ko wenda iyo yobi zirimo y'ahantu abantu bahera twubaka histoire yacu kureba ukwezi. Naza mvugana na Olivier n'uriya mugabo ufite akantu k'agasapu kameze gutya, wenda abantu benshi ntimumenyereye hano. Kuri we niho namenyeye amakuru ko histoire zivugwa kuri byinshi yo ya kera cyane, ko muri 16e siècle kw'icyo gihe uwo abatwari bakomokaho yari ari ku ruhande rumwe, byinshi akaba ku rundi. Noneho ngo bamare bombi baza no guhunga bahunganira hamwe. Ni ukuvuga ngo umuntu yohera kuri iyo ngiyo yoba ari histoire yo kwandikwiye icyo yayo yoba amakuru ejo azokoreshwa abandi bantu nibashaka ntibayemere, ariko byibuze akazoba hari. Ariko kuvuga ngo ubwire abantu ngo nibemere noneho ibitanditswe byo nabyo ni ikindi kibazo gikomeye. Ntangira gutekereza muri sanse yo kutemera ya makuru menshi yanditswe ku buryo abanyamurenge batuye mu cyaje guhinduka Kongo ubu nyine yo tuyizi. Si mbyelaboraho mu buryo bunini, simbivugaho mu buryo bunini, ariko ntangira kwibaza ko uburyo byakozwe atari bwo, kubera impamvu nyinshi zirimo ko bitiranyijwe ko bashobora kuba ari abanyarwanda. Muri kariya gace ka Sud Kivu ni abanyamurenge bonyine bitiri ubwoko bwabo babubitiriye bakurikije ngo igihugu bavamo. Pourtant abandi bose duturanye hariya nabo bafite ibihugu bagiye babavamo. Ariko iyo ugiye kurugasoma utuntu tw'udutabo twinshi ari twungarukaho bimwe n'ibitabo binini, ukagera ku gitabo cya Weise, wumva neza uburyo ibyo bintu byari bikoze nabi,
ndetse na proje na planning yari ikozwe mu bakoroni yo kwigizayo abanyamurenge mu buryo buri systematique, sinzi systematique ko mujemenya kuvuga mu kinyamurenge, ariko neza byapanzwe mu buryo buteguye. Baricaye hasi baravuga ngo bano bantu mubigizeyo, bano bantu ntimubareke bategeka, bano bantu ntimubahe amahirwe ameze gucyana. No, bahatuye harabaruhisha. Dufite abantu bitanze bakarwana n'intare, uyu nguyu arimo, ni benshi. No, ariko iyo histoire abantu bashaka kuyikandagira ngo ishire. Ibyo ni ibintu byose abantu bokoraho bagenda bagaruka. Nkavuga uko igisoda cyatangiye, igisoda kinini abanyamurenge bagiyemo bakigiyemo muri Murere, moderne zigiye gusa n'iyi ngiyi duhaye turimo ubu nyine muri Murere, niko byari biteye. Nubwo abantu bavuye muri kiriya gihugu kimera nkaho cyashize rwose. Abantu ba mbere bagiye mu gisoda uretse mu kurukuru navugaga, abantu ba mbere bagiye mu gisoda amakuru mfite nuko banyuze mu bintu bitabagiriye n'abagiriye bari babaye recruté gusa kugira ngo birwane. Fait icyo gihe nuko iryo zina wenda ryari taraza, ariko nicyo byari bigamije. Noneho mu buto abona bo umufasha, abo nibo bagiye bazamuka baragenda baza kwinjira mu gisoda cya faze. Fete nta inkora na analyse ariko itandukanye, nagiye nka kure, nasanze abantu bagiye muri faze ya kabiri uretse abo bagiye fete faze ya mbere nabagiye mu bugiriye ya kabiri, igice kinini kija muri faze bakurikirwa n'abandi bakeya. Nyuma haza kuza bagiye mu kwiga EFO, ni École de Formation Militaire, iforma abantu baba officier, bafite ahantu bagenda bahurira. Benshi usanga bafite wenda umuntu wagiye muri EFO isakaba yari umusoda cyangwa se akaba yarakuriye kwa se wabo w'umusoda. Igice kinini nuko niko kimeze kuzogeza bihuye n'ibyo nita intambara ziri regional, kuja mu gisoda kiri regional baja muri FPR, kuzogeza bagarutse bakaja muri za FDR na ziriya ntambara zose zagiye zikurikira uko zagiye zigenda. Noneho ukagaruka mu buryo bashize ategiyeme, ariko ni nko gushira ubirebye neza. Bishwe na bagenzi babo, wenda yangase ndi busure kujagaruka kubera umwanya mutoya. Bishwe na bagenzi babo, abandi bapfa impfu zigoye, impfu zidasobanutse zizazigora kumva. Ariko cyane abo bapfuye izo mpfu zimeze nkaho zimeze ukuntu nyine, abenshi barabakomanda. Niyo mpamvu nabatindaho bo nkanabavuga mu mazina yabo, keka ko sitamwe bagiye kugera ku 10 n'imisago. Byarenze intambwe zuko bicwa n'abandi, zuko bapfa impfu zidasobanutse, baranica. Keka ko bizabiva mu kuba baragiye mu bintu batikoreye bonyine. Iyo niyo message muza kumfasha umuntu wenda avuge ngo wa mugabo azavuga ibintu bitasobanutse, ariko ko ndashaka kubabwira ngo hari riski ikomeye y'abantu bahaye bakora ibintu batikoreye. Hari abantu barimo hano babazi neza abo mpaye mvuga hano, barimo n'amazina yabo nandika hano mu gitabo na circonstances bapfuyemo, tekereza ko zidasobanutse. Bakeya basigaye barimo abamvuga hanga. Aha hari ku rufu, iyi ni foto bampaye igihe cy'urupfu rwa Colonel Gafirita. Iyo Gafirita aza gupfa, ndavuga iyo Colonel Gafirita aza gupfa hatarabaye hino histoire ndende, umuntu yovuga ngo yarapfuye urupfu nyine abandi basoda baza bapfa. Ariko kubera ko ari ibintu biba byubatse muri ubwo buryo ubona bwagiye bugenda butasobanuka, bizogeraho n'umuntu azoza apfa bisanzwe tugire ngo hari ikindi kintu cyakozwe kugira ngo apfe. Basigayemo hariya murabazi, ntabwo barenze 10 n'abangahe. Tunguko bose bari baje kuri izi foto, bose abantu babazi bose ko barababona kunabo, n'abandi b'abajenerali ni bari 3 ni bari 4 nabo ngabo, ariko nabo baracyapfa impfu ubona zidasobanutse. Icyo nza mbona kigoye nanditse muri iki gitabo nuko zino mfu zatangiriye kuba komanda zimera nkaho hariho zihari zigenda zihiga zishaka gukuramo. Wenda abazogura igitabo nimshaka muzatangire kuri histoire ya Nicola niwe muntu abantu baza bakeka ko yarazo kuri kwinshi kw'intambara zo muri 1996.
ariko uburyo yapfuye buragoye kumva, byotuma umuntu akeka ko hari ibindi bintu byari bihishe inyuma y'urupfu rwiwe. Sinzi neza ko ari byo, ariko nabakangurira kuzoshaka ayo makuru namwe mu buryo muzobishobora. Ariko nyuma y'urupfu rwiwe, iyo urebye ibintu byakurikiyeho, ama succession d'événements yakurikiye urupfu rwa Nicola, yokubwira nayo ubwayo ngo hari ikintu cyari gihishe nyuma y'urupfu rwiwe. Abanyamurenge ejo hazoba hameze gute? Nababwiye ko uburyo bashize bishwe na bagenzi babo bapfa info zitari clear cyane, baranica. Bano bantu b'abakomanda, iyo urebye uburyo bagiye bapfa, byibuze uturu y'urupfu rwiwe baza bavuga ko hari ikintu yari yakoze kimeze nkaho ari umuntu ushaka kugira ikintu akora cyotuma abantu babaho gitandukanye n'icyaza gikorwa. Ubwo simenya kubisobanura neza, ariko nuko niko biteye. Afite marandika kino gitabo sinari nzi ko tuzosubira tukajya mu bibazo nk'ibi ngibi, ariko naza ntinya ko ndebye no parcours ukuntu imeze, kavuga ngo bano bantu bakwiriye kwitabwaho. Mu gisoda baracyabamo, bamureba bakavuga ngo Tarayirongi uko bavuze ngo dore uko asa mu maso, sagezwe dore uko asa mu maso. Baracyavangurwa mu buryo bukomeye. Ku rupfu rwa Major Bwami kuri Goma, Major Bwami yarashwe kuri Goma yarwanya M23, ari muri FARDC, ubwo yari ari mu gisoda cya Congo, bariko ko cya leta. Abantu baje kumuherekeza bakabatera mu buye. Umuntu yapfuye yarwanira abantu, bakaza kumuherekeza, barangiza bakavuga ngo dore ukuntu basa. Ariko harimo indi aspect ngaruka hano n'icyo cyanyuma umbabarire. Abantu bari baje kumuherekeza kubera ko yari yaguye kuri Goma. Abantu baje kumuherekeza benshi bari bavuye mu Rwanda. Byumvikana neza ko abantu bavuye Marundi bari bakere, Marundi ni hiwa. Abantu benshi bari bavuye mu Rwanda. Noneho bakavuga ngo ese uyu ni umusoda wa Kongo, ariko abantu benshi baje kumuherekeza ko bahaye bava harimo ikintu umuntu wovuga ngo nyine ko baratekereza ngo siko ibyo bintu biraza gute. Niyo mpamvu ngaruka ku kintu nkeka ko nacyari cyo kwitabwaho mu bintu abantu batekereza, mu bintu abantu bakwiye kubonera ibisubizo, no kuvuga ngo ese bano bantu bazoguma mu gisoda cya Kongo bakeya basigaye, Kongo idashobora kwemera ko abavandimwe babo n'ababyeyi babo bagaruka gutura muri Kongo cyangwa idashoboye kubatuza, hazoza habaye insida zimeze nk'izo bagomega bavuge bati bano basoda babahana ariko iwabo niri. Icyo nicyo ngarukaho mu mpaye ndangiza kino gitabo, kavuga ngo bano bakuntu bakwiye kwitabwaho, bakwiriye gukorwa ku buryo butuma bataguma kuba discrimine mu bandi benshi, nubwo bafite wenda uko basa gutandukanye n'uko abandi, ariko bakwiriye kubaho uburyo igisoda cya Kongo kiyubaka neza, kikamenya ko bano bantu bafite uko batandukanye n'abandi ku masura, ariko imitima yabo ari iya Kongo. Iki gitabo naragisomye avec intérêt, cyane ndabanza nshimire Delphin. Abantu bandika burya hari igihe uvugana n'umuntu kuri telefone ukavuga ibintu byinshi bakubwira ngo bishire ku rupapuro, ukabivuga mu munota umwe, mu rupapuro bikagufata umunsi wose. So gufata umwanya wo kwandika meme une page ni ibintu bigoye cyane, ariko yanditse amapaje arenga 200. So murumva ukuntu bigoye cyane, antuka n'akazi gakomeye. Ndamushimiye. Icya kabiri, iki gitabo ntabwo ari Abanyamurenge gusa kivugaho, uko nje nagisomye nuko nacumvise. Kivuga ku mateka ya politiki ndetse n'amakimbirane yagiye aba mu karere k'ibiyaga bigari. So ntabwo ari ikintu gusa niyo kivuga Abanyamurenge, ariko no kugira ngo muzagisome, ariko na amateka yavuba kandi yabayemo natwe twabayemo, kuko ucisangamo igisomye uwo ari we wese. Nje naragisomye, naramuhamagaye ngeze kuri page ya 50, avuga nk'umugabo bishe Uvira bamuciye umutwe Muhindanyi Paul, nsanga ni mukuru wanje.
ndakomeza avuga abasirikari barabagiriye bajana mu gisoda kuri essence nsanga data yarabarimo. Ndakomeza avuga abasirikari bagwira Lubumbashi nsanga mukuru wanje yarabarimo. So urumva umuntu wese ari sitiwa muri iki gitabo avuga abaguye Kinshasa nsanga data yacu yarabarimo. Donc uragisoma ukagenda wenyine widekuvura ibyakubayeho bimwe utashoboraga kureconstitute. Avuga Nicolas hanamuvuze nsanga ari muzara wanje. Nukuvuga nawe nugisoma nje ndimo ndabakanga nugisoma uzisanga mu mateka ya utashoboraga gusitiwa neza. C'est un travail très dur yakoze. Ikindi yavuze ari amateka y'abasirikare b'abanyamurenge. Ntabwo twari tuzi ko ari abanyamurenge bagiye kurwana muri Deuxième Guerre mondiale. Ntabwo twari tubizi. Wabenshi niyo mukiye muzumva namwe. Ko muri 1945 hari abantu bagiye mu ntambara barimo mukurukuru niho namenye iryo zina ko yagiye kurwana. Ikindi yavuze evolution yuko abasirikare b'abanyamurenge bagiye binjira mu gisoda kuva muri abo Deuxième Guerre mondiale kugeza ejo bundi mu ntambara zose. Ariko icyo yabahurijeho bose c'est qui m'a vraiment un peu inspiré nuko yavugaga ko bose bari bafite intego yo kugira ngo inyuma baharanira uburenganzira bwabo muri Congo. Am I right or not? Yes. Ibyo numva niyo ntego bari bafite bose. No kuvuga ko bari bafite umurongo ubu bari bafite, ndetse nza gusanga niyo mpamvu nabo bajanaga baga bafite izindi mpamvu zabo ariko abandi nabo bafite izindi mpamvu. Donc haba conflict of interest hagati aho bigatuma batumvikana. Ikindi gikuru yavuze muri kino gitabo ciwe ngisitiwe muri context nini, harimo na discrimination y'abanyamurenge muri Congo muri rusange, ariko akabijana mu gisirikare ko byagiye ariko akagenda abikoraho byose. Abasirikare bagiye muri EFO naje kugisoma nsanga ari strategy yo gukora advocacy ku bibazo z'abanyamurenge muri Congo. Ntabwo bagendaga bagiye muri fanatisme kandi byahaga abantu uruvugiro cyangwa access. Nje naravyibukaga Budurege yakoreye Kalemi, twagendaga tugiye muri examen d'etat, ibyo ari byo zose ari nkawe twabona kuduproteje mu mujyi wa Kalemi kandi ari umwe efoiste. Donc bari abasirikare rwose bari intwari. Cyanavuze kandi nuko leadership z'abanyamurenge zagiye zisimburanwa zievoluwa dans le temps et dans l'espace. Kuko yavuze igihe Bagisaro amaze kwitaba Imana ko iyindi leadership yahise yemerja iri mu Badugu, ba Mirere, ba Rukenurwa. Donc nuko bagiye basimburana kugeza na n'ubu. Donc ukuye ko cyavuze amateka yose y'akarere ariko kirimo na leadership y'abanyamurenge. Gusa kuri genda nasanze harabaye umukobwa umwe winjiye igisirikare wa mbere Nyakayange ngira ngo, so urumva ni challenge. Yatubwiye regional war, intambara zabaye mu karere, ukuntu bazitabiriye cyane cyane mu Rwanda n'impamvu bagiyeyo. Ni naho ndetse muri Congo nabonye ashobora kuba harabaye allies batarumvikanye neza, rimwe na rimwe mu byo yagiye agarukaho muri command zabo, kuko icyo gihe bari bafite commandment cyane bari abasirikare b'igihugu cy'abaturanyi. So bamwe bari bafite objectif yo guproteja borders zabo, imipaka y'igihugu cyabo n'umutekano w'igihugu cyabo, abandi bafite project yo kuja guharanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. So urumva niyo ashobora kuba hari izo conflict of interest, niko nabitekereje. Bamwe bafite umurongo abandi bafite undi, bikaba byazana nienda ibibazo bimwe na bimwe. Banyamurenge military, yes, abasirikare b'abanyamurenge ariko bari abasirikare ba Congo, bakaba ba AFDL, bakaba ba RDC, ba RCD. Naho uraza kubitubwira neza. Igisoda cy'ubwoko bumwe mugani wa Jerome ndiho Burundi.
uraza kubitubwira neza nabyo ako nakari gaciyemo. Yatubwiye cyane nazo ukuntu abasirikari bagiye bicwa muri izo ntambara zose b'Abanyamulenge. Icyo yavuze yari muri presentation ye mwabyumvise, abenshi bari aba officier, icyo cya mbere bahuriyeho. Icya kabiri batangira igisoda mu gihugu cy'abaturanyi, abenshi bose baciyeyo. Icya gatatu baciye muri EFO Kananga, urumva iyo yari imitwe. Why cyane abo bonyine uraza kudusobanura impamvu we babyimbye cyane babicukumbuye, kuko byo ni ibintu bahuriyeho bose. Abo ngabo bafite parcours, bafite n'iyo leadership. Hanyuma ukanatubwira nyine nuko byagiye bigenda. Reka ndeke gutinda. Wavuze kuri Nicolas, of course niwe wari uwa mbere, wari imbere muri biriya bintu mu kuja muri Congo. Ushobora kuba wari uzi n'amagambo menshi strategy y'intambara hariya. Nsoma hari information zimwe ntabonye, nsoma mu gitabo cyawe hari warabonye umurambo we, yaba yarashinguwe he? Kuko ubu nyine imfazi yiwe ngira ngo na n'ubu biracyari mystère kuko ntibiramenyekana nimba ari uko byagenze. What's the problem? Ugomba kutubwira wowe wabigiye muri dushakashatsi, urutubwire impamvu abantu badashobora kuba bara access inzu umurambo we yarashwe mu mutwe cyangwa ku maguru. Ndavuga nk'umujuriste kuri John yavuze qu'est-ce qui s'est passé aux alentours. Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Wavuze ku basirikare bapfuye Kamina, narabisomye avec intérêt. Uvuga ko harimo bari bafite abarimo b'Abatanzania, ya nje nashaka kumenya Tanzania urumva ni ikindi gihugu, kandi bo bazaga kubigisha. Eske hari icyo abo basirikari batakoze kuva ngo baproteje abanyeshuri babo b'Abatanzania? Kuko Tanzania after that bari bahari izo assiste, eske bakomeje kwigisha abandi? N'uruhe ruhare bashobora kuba bararugizemo abasirikari b'igihugu cya Tanzania turetse aba Congo gusa? Kuko kandi nta n'intambara yageze Kamina. RCD ntabwo yageze Kamina, intambara yagarukiye hafi, ntabwo yinjiye hariya. Urumva bari muri parti totalement contrôlée na leta 100%. Irumbashi naho babivuze. Wakunze kugaruka kuri commande ya General Numbi uri muri police ndetse ni Kamina, responsabilité yiwe. Babiri mu gisirikare cya leta bimazemo igihe na n'ubu baracyabamo. What can be done for this man? Wagize uruhare mu yica ry'abo bantu. Yes, nagiye ku bibazo cyane, ariko reka nsubire ngaruke no ku bindi bibazo rero bijanye nuko abantu ba challenging na professeur araza kubidufashamo. Ariko sur la méthodologie wakoresheje ubona ayo makuru, aya ni amakuru menshi cyane, ntabwo upfa kuyabona gusa. Methodologie wakoresheje ubona ayo makuru. Ikindi nshaka kumenya cyane ni ibintu wabayemo. Comment vous avez pu garder votre neutralité cyangwa impartialité n'ibyo bintu, kugira ngo tumenye ko what you wrote is really proved very scientific. So neutralité yawe muri ibi bintu, d'abord uri umunyamurenge wabaye umusirikare, abo ni abantu mwabanye. Comment vous avez pu contenir vos émotions muri parcours yawe urimo kwandika iki gitabo? Wavuze kuri conflit Irundu case, aho wavuze Masunzu resistance, Makanika FRF, something like that. Kandi wavuze ko aho hantu Abanyamulenge bahahuriye abasirikare benshi, internal bonyine barwana. So niki twahigira ahangaha to prevent
such ibyo bintu ntibikongere kuko ibyo bintu wavuze abantu byajanye n'imbaraga zajanye kandi uya assisting mu bintu bishaka gusa n'ibyo. I know amakuru urayazi. So how can we prevent this in the future? Buriya mvuga uriya mugabo wishwe Uvira, icyo naza numva nshaka guhighlightinga nuko yari yarashatse umufurerekazi iyo makuru bampaye. Ukuvuga abantu baza batuzanira amateo bavuga ngo iyo abantu bashakanye bari bubane neza, shaka gukeka ko nabyo bishobora kuba gusa atari byo. Hari ibindi bintu bikwiye kuba bikozwe kugira ngo byejuru icyo ngicyo wakoze kubaza ibyo bibazo byinshi nuko niyose kugira reka ndebe slide ya nyuma nazanye yari iriho Nyamusaraba makanika na groupe y'abantu batatu bari nashaka gusemburiza twirwaneho. Mu bwonko bwanjye mpaye mbikora iruhande rwanda nashizeho foto y'inama yabereye Kinshasa y'ejo bundi, mpaye mvuga ngo reka ndebe ko umuntu yensiti no audience kugira ikireba hano kuri aba bantu. Reka ko zimwe mu mpamvu zatumye uko natangiriye Irundo ndagira ngo ntacyo bitwaye aho ntangiriye hose. Zimwe mu mpamvu zatumye abasoda Irundo basubiranamo, bari bamaze imyaka 2 barafatikanyije intambara imwe. Ntangiye gukeka ubu ngubu ko zari impamvu zo ko babonye ibibazo biri hagufi kuruta kureba biriya biri kure. Si wenda bazosoma igitabo bazumvaho inkomoko yo gusubiranamo kw'abo bantu iva. Byubatse cyane mu buryo bunini ko baza bagenda ahantu muri iyo complexité naza mvuga ntibamenye kwiyumva neza. Niyo narize nkora, bakavuga ngo njyewe numva dukwiye kunyura aha, njyewe numva dukwiye kunyura aho. Fete niyo usubiye inyuma ukareba mu byo guhera muri 1998 cyatumye resistance y'Amasunzu iza kuvuka, les divergences de fond ntizihaba. Abantu bagira divergence d'approche, bamwe bavuga ngo tunyura aha, abandi bakavuga ngo tunyura aha ngaho. Noneho bageze muri iyo resistance y'Amasunzu, zankeka ko ibintu byasubiye kugwa mu mutego umeze nka wa wundi wundi abandi bari baraguye mu mbere. Biraruha bibajana mu gusubira bakica. En fait ntibaza bicana bahaye bavuga ngo twebwe ko turabona ko ibisubizo byamaze kuboneka. Ni konkreka ayo niyo makuru nakuye kuri abo bantu batandukanye bari muri izo mpande zombi. Nuko gusa bamwe baza bavuga ngo ariko twebwe ko turakeka ko uburyo bwo gukora bino bibazo dufite n'inzira tugomba kunyuramo ari abandi bakavuga ngo turanyura muri mu buryo buri pratique. Groupe y'Amasunzu yazivuga ngo ni mureke tugende Kinshasa, tugumi Kinshasa tubiyiteka ryose tuguma aho ngaho tuzotura. Groupe ya makanika yaje gusanga aho yabisogo bakavuga ngo bino bintu nitwibesha hano tukigeze dushobora kuzorimbuka, dushobora kuzotibuka amaboko ya Kinshasa akaba arimo dushirira. None twaza duhunga wenda hariya duhandukeka ko ariho twari tugiye gushirira, twatibuka amaboko ya Kinshasa akaba ariho dushirira. Ndakeka ko ibyo maze kubona ubu nyine nuko fete hano nta bantu bigeze bagira abanyamurenga ahantu hose bafite ibintu batumvikanye, nta wigeze avuga ngo nta bibazo dufite. Plutôt baza bavuga ngo ibibazo dufite turanyura aha turanyura. Keka ko isoma abantu bo kwigamo ubu nyine mfite ubwoba neza ko abantu batarebye neza, batibutse vuba, badakurikiranye ibintu ku gihe, ziriya groupe zihaye zirwana ubu nazo ubwazo ejo zodutungura zasubiye zikarwana. Ariko ndakeka ko barimo bamwe bamaze kugira experience ya kera, notamment nka makanika wabonye ibyo bintu wabibayemo, wenda ntiyosubira kwemera ko biriho. Ariko ni ikintu cyo kurebwaho kandi cyane. Ariko nkeka ko inama wenda ikwiriye gutangwa mu myumvire yanjye nkaye ndeba nuko abantu bakwiriye kureba
inzira zisubiza ibibazo binini dufite kuruta kurwana kuri approche z'inzira tunyuramo. Hagize abantu bicara bakumva neza ibibazo binini dufite uko biteye, wenda byo dufasha kuzotinda twazumvikana kuri approche yo kunyuramo. Ndacita igisoda cy'abanyamurenge, mbese ndabumva ko ari abantu bari mu bandi, ariko bafite particularité nayo ukuntu umuntu yoyita, ngira ngo ni nayo mpamvu iri muri Congo. Buriya naza mvuga ko mvuga ko ari igisoda ka arme y'igihugu, ariko ndavuga ngo bano bantu kubera uburyo bafite particularité mbere mu kindi gisoda, hatari n'imbere gusa mu gisoda cya Congo n'ahandi bagiye bava hariya bagiye baturuka, harimo notama n'u Rwanda. Buriya n'u Rwanda babarekrisi bavuga bati ko turabarekrita ngo tuzobatware tuzoje kubafasha kugenda iwanyu. Donc bafitiye particularité ituma bakwiriye kurebwa ku bandi. Ni nayo mpamvu ndangiza igitabo mvuga ko nkeka ko sinavugaga ngo bahabwe attention itandukanye n'iz'abandi, ariko ibibazo banyuzemo na parcours yabo bikwiye gutuma barebwa. Fati uko nibwo buryo ndefinisa igisoda cy'abanyamurenge. Benshi bagiye muri uretse abagiye muri phase, uretse abagiye muri F, igice cya gatatu kiza banyuze mu Rwanda. En fait bihura na contexte yo muri za 90 uko mbirebamo, contexte yo muri za 90 autour ya Conférence Nationale Souveraine, na bya bintu byitwa by'abavangumambwe ni commission bigenda bigahura n'intambara zo mu Rwanda 1994 zirangira, interahamwe zikaja ukazija muri Congo. Noneho bano bantu bamara kuba insécuriser na contexte interne yo muri Congo inaniranye, igice kinini kikaza hano kikagaruka kikinjira mu Rwanda. Fete niho bakomoka bariya benshi niba namenye kumva icyo wambaza. Ikamina harokotse umuntu namuwe yarokotse gute? Bagiye kupiga kabumbu ngo bamare gushika, amakuru atangira gusohoka. Fete muri Ikamina na Numbi yari yagezeyo n'undi mu majoro sinanibuka izina ryiwe. Amakuru atangira gusirikira, uyu mugabo ni n'umukoronera ahari ubu ngubu, gusa afite ubumuga, yararwaye, akagira iwe yari umwana w'umusoda. Donc yari yakuriye muri contexte y'igisoda, noneho akagira ouverture za zindi zo kumenya cyane n'ivugo. Noneho abwira umuntu w'umwira wiwe ngo buke bavuye ku kabumba, ayo makuru atangiye gusirikira, wa wundi w'umwira wiwe bari batuye muri site, ngo aramubwira ati ariko woza tukajyana iwacu. Ndetse kubera iki atoyepfe kuza tujyana iwacu. Baragenda ngo bashike bararara. Uwo munsi barara niwo munsi basigaye bafata abandi nijoro barabafunga, bamaze nka insemeni babona kubica. Niwe warokotse. En fait uretse undi muntu, bandi bantu nkeka bo bari nka babiri bampaye amakuru ya nyuma y'ejo bundi Jean Masunza yakorerayo. Kuva umunsi bafatwa kugeza Masunza asubiye kuja gukorerayo, nta kindi kintu cyari kihari. Kuri trouver trace biragoye, kumenya ibyasigaye biragoye. Icyo bavuga cyabaye nuko barabafunze ngo bari gufunga, barabica ngo bari kubica. Ubuzima burakomeza n'abo basirikare b'Abatanzania barahaguma barigisha, ariko biranagoye no kumenya. Barambwiye ngo naho bashatse kumenya aho babahambye basanga bashobora kuba barahubatse soit ça Ikamina, aho babahambye baramaze bahubaka salle y'abaofisiye Ikamina, ariko biragoye iryo jwi kugira ngo risohoke nyine biragoye. Nikora yahambwe Baraka, nabonye umuntu wambwiye wari uhari ukiriho ubu nyine uzaho Nikora bamuhambye. Icyo ntazi, ariko wenda umuntu yokumva muri iyo contexte,
yaguye Fizi baza kumuhamba Baraka bamuhamba Baraka, ariko yagiye kujya guhambwa Baraka habaye intambara nyinshi zikomeye kubera ko bari banzi kwa bakuru umurambo we Fizi ngo bawutware Baraka. No kuvuga muri no parcours yose ntibashakaga ko ibintu byabaye autour y'urupfu rwiwe bimenyekana. Yarambwiye ngo arahazi igihe inzira yobone ku buryo bukaba bishoboka umurambo usubira ukaboneka, ariko ikintu kigoye cyane ubu naramubonye mpite nihuta ngenda no kuri ya metodology wazumbaza. Deba yabaye autour y'urupfu rwiwe iri mu mpamvu zituma bakeka ko urwo rupfu rutari urupfu rwiza. Twari twasabye abasore ngo baze kuducishirizaho akantu k'akadiho, hari uwasabye ngo Paul aririmbe, ariko kugira ngo Paul aririmbe na James bisaba repetition ndende, hari abandi bo baza baririmba batagize repetition. Reka tubahamagare vuba bacisheho akadiho kugira ngo muruhuke. Yes please. Inota itarenga itanu. Iwacu ni mu mirambi y'agahira, goni mu mirare y'imiwamburo, goni mu maranga tagonja mananiza ni mu manama y'abana manyango. Umberero ganza mugabo kambe, umberero ganza mugabo kambe, nyakirini zagwananga wizinani ngogera kwa kabiri ngere mukanani nyambozi uwakamuka ariko kwanga kwawe kakagerera. Haya 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 reka tubaze Felix ni umushakashatsi nawe, kandi hari ibyo yanditse ku banyamurenge, hari ubushakashatsi yakoze ku kibazo cy'abanyamurenge, nubwo kadira bikoreramo ntabwo bihita bija ku mugaragaro vuba ngo byose bimenyekane, ariko hari ibyo yakoze, hari n'ibindi ashobora kuba yarasomye. Muri rusange reka atubwire isano abona kuri ibi ngibi n'ubushakashatsi mu general kibazo cy'abanyamurenge uko bihagaze uyu munsi. Ndetse mwarakoze cyane vraiment ku gitabo kwandika, kuri courage yo kwandika aya mateka. Banze ku mateka akomeye, amateka yacu agoye, aremereye, afite ama-emotion menshi n'amariske menshi n'ibibazo byinshi, ako honyine intambwe yo gufata imyaka 6 kugira ngo byandikeho ni ubutwari, ni byiza. Iyo zo kugira ikiganiro cyihariye nawe nakuvuga amagambo ageze ku rane ariko ndayatambuka, babarenya vuge mu kinyamahanga nabo ngaruka mu kinyamurenge. So uretse gushimira nifuza nari gutinda kuri metode kandi ngaruka kuri Jean Pierre yigeze kuvugaho, kavuga ku bijyanye gutandukanya facts na interpretation of facts na positionality, kavuga ku bintu bibiri bikomeye biri mu gitabo. Thread irimo ikibazo cyitwa muri literature instrumentalism, instrumentalization
and romanticization cyane cyane y'abanyamulenge agency, instrumentalism ngenda kenshi ku other actors and romanticization kenshi byaza kuri agency yacu ndaza kubigarukaho mu bundi buryo bugaruka. Muri rusange rero navuga vraiment uretse kuvrema kubushinga kuri iyo courage nishi kandi nabaza ikibazo muri rusange imyaka 6 turiko tukwiye twari dufitanye nibangaye basubye kino gitabo muri isani ni ngombwa cyane kumaze cita niho kigisohoka bien sûr ibintu ariko arababonye ama version yake nibangaye bagisomye bakirangije bazamura kukibona kugisoma kukirangiza. Very good. Haracyari vuba wenda uretse ko ariko zakera impamvu mbivuze devoir mufite devoir ikomeye nk'abantu baje hano. Yes, hari bamwe wenda byatse mu kirimi byaza kuvuna ariko niba umuntu yari amaze imyaka 6 yakoze cyane kutatubwira ko yahaye ibintu zose devoir mufite no kugisoma ukumva ibirimo. So muve hano rwose mwabikoze mumenye ibyirimo kugisoma tubivore sisema ko mugomba kwemera 100% ibyo yanditse. Twaba academic narambika ikaramu yanje mbaye ndagifite espace yo kutemeranya n'abantu tacu nabo kimaze niba ibintu mbona bindi byose abandi bose barabikoze cyangwa ko babikoze ariko bimeze tacu zaba bimaze ngiye gukora. So ni ngombwa ko mugisoma ariko tumugisoma ko kujya mu cyane cyane abeshana mumenyere ndabizi mwese hafi mwese musoma Bibiliya kandi babigishe ko mugomba kwemera ibirimo byose n'amakosa namwe arimo kuko no mu Bibiliya hari amakosa. Abapasiteri barantera amabuye muri Bibiliya hari amakosa byo kumushakashatsi n'ibyo nemera umuturika ariko muzamutugira ngo tutemere zose ariko cyo nshaka kuvuga igitabo nacyo cyari cyo cyose n'icanje cyejo n'ikibiki iyo musoma mugomba kubisoma iteka byose n'amaso akritika atari ukritika kugira ngo musenye Delphin cyangwa Felix ariko akritika kuvuga ngo reka tumenye ukuri nyako ukuri kuzuye uko ariko niba utarabonye umwanya wo kugeraho reka tubireba twese. So na ku kibazo cyane yambaje cha research muri iki gitabo naho uzahurira no n'ibibazo byacu by'abanyamurenge kuko ibikenewe ndabizi ko abayisacha muri community yacu ntabwo bagira amanota menshi cyane baba bahora mu bigambo mu biteori mu biki iyo niyo image abayisacha ariko research igira ibintu byangombwa byinshi cyane biba bikenewe kubera icyambere abanyamurenge hariho research nke cyane y'umwihariko kuri twe kwisi muri histoire yacu yose hari research nke cyane itureba haba mu gihe cy'uko kuva mu gihe mbere y'abakoloni tugira cyo ijambo research sinzi niba ryari applicable kuva ku bakoloni kugeza kuri ubu hari research nke igaragara kwisi yihari kuko hari utureferanse yabigezeho wenda nabyanditse mu gitabo wagenda ugaruka bagapiteka ryose kuri ba wese n'aba Yerno n'abandi bagiye bavuga utuntu hanaha hanyuma bakiruka nibwira kimwe mu gitabo cyari baye develope cyane ni le pays d'Uvira ya wese kuko we nyine yari hariya mu bya mbere arahatinda yandika igitabo cyuzuye ariko nacu bwacu cyose ntabwo ari twe cyane le pays d'Uvira si yacu twenyine so n'igitabo bwacu mo wider than that. So hari ubushakashatsi buke cyane kuri twebwe and haba kera mais surtout aussi haba ubungubu hari utuntu twene mu banyamurenge ba mbere bazanye ko mubizi ari ba Mutambo abanyamurenge qui sont ils za 1996 nyuma Miller I think yashobora kuba ari wa kabiri ibyo ko ndavuga ibitabo byasohotse hanze naho ama memoire hari ama memoire menshi yanditswe za Bumba Shinda taksangana n'ibiki ikintu mu bushakashatsi kitari hanze hari accessible ubuce kintu ndikiba niyo gihari iyo abandi batakibona tigihari so bamuzuri banditse ama memoire menshi neza cyane ari byimbitse ariko kuba bitarasohotse ari ngo bibonwe n'abenshi uretse abantu bafate inzira bakaja za Rugomba cyangwa bakabona na muzuri kugira ngo kibahe ibyo tibifasha cyane so ubushakashatsi buri hanze ni bamutambo ni nyuma Miller hanyuma ubwo nibwo ibishakashatsi kandi ndaza kubitandukanya nabyo abandi n'abanyamahanga barimo bagenda babikora umuntu wese urimo wandika ku banyamurenge agomba quoting aba Vlasen Roots n'abandi n'aba Rift Valley bariza hariya za Nairobi barimo ba Jason Steels n'abandi ariko bose nabo uretse nk'izo kandi kiriya cyazari Rift Valley bagenda bagira ama numero company ku banyamurenge ibindi byose abanyamurenge bagenda bavugwa ari ama footnotes y'ibindi bibazo byinshi ba Prune n'abandi bagenda
n'abakomeza ba Jonathan n'abandi. So ubushakashatsi bwihariye n'iryo jambo rya mbere natangiye buracyari buke cyane. So iyo habonetse abantu babikora haracyari espace nini cyane yuko bigomba gukorwa kandi bigakorwa deuxième facteur n'abanyiribwite. Now birazwi ko muri Afrika n'ibindi bihugu birimo bigenda bikirimo bitera imbere ubushakashatsi akenshi bwinshi buhari bukorwa n'abandi bavuye hanze akenshi kuko bafite ubushobozi bwo kubikora. Abana barimo bandika za masters n'iki bahura bava hano za ISS na za bakajya gukora ubushakashatsi muri Afrika babifitiye ubushobozi. Nta benshi nzi bava muri Uvira na Kinshasa baje gukora ubushakashatsi ibo bafite ubwo bushobozi bagenda bakabikora. Ariko ubu ngubu uretse mu kibazo cyacu gusa no muri bisange imibanire y'ibihugu by'iwacu bitera imbere n'ibyino hari deba nyinshi zikomeye z'iyo relation y'ubushakashatsi cyangwa z'iyo sitasiyo y'ubushakashatsi amushoboka kuri none urabizi. Kimwe mu kibazo abashakashatsi bibazaho ni ukuvuga ngo ni gute amajwi ya ba nyiribwite yagaragara kuruta uko agaragara kugeza ubu ngubu mu kuvuga ibibazo byabo. So uretse tw'abanyamurenge the biggest debate ihari ubu ngubu ni ukuvuga ngo ni gute abanyarwanda bagaragaza amateka yabo nk'abanyarwanda, abarundi babikora gutyo, abanigeria babikora gutyo, ntibibe gusa ibintu zandikwa ISS n'abahorandi cyangwa London, Oxford, Cambridge, Ubwongereza cyangwa za Harvard za Amerika. So iyo ni deba ikomeye cyane kandi natwe iratureba. Kandi impamvu itureba ni uko mubera bose maze kubona baja muri kariya karere compris abakora ubushakashatsi bacu. Uretse kwiga za Facebook ziriya bakoresha mu kuramukanya n'ibindi ni bake cyane bavuga indimi zacu. Bivuga ko amateka yacu iteka ryose bayakorera hari ikirahure hagati yabo na ba nyiribwite. Hari umutranslate usa n'umwe translatingira ba MONUSCO ubageza ayo mateka cyangwa umwe muri twe. Bivuga ko uko anayabagezaho ntabwo bivuga necessairement ko ari y'ukuri. Biroshe kuyagoreka iyo utaccessinga ukuri authentic gusesuye cyangwa muramugenda mufashinga kumwimerera udashobora kwicara mu kirambi n'umusaza w'umunyamurenge umubwire utubwire ni gutahabwa abafurere bagazabagemurira hanyuma mukabereka ikimasa imyaka 6 ikagenda ishira cyangwa imaze kitazagikura. Ibyo ni ibintu twakwiyandikira twenyine ari uko twe dushobora kumenya tabora amarente aroshe ko tuyabona ariko ni navuga ko tuyashaka kuko bari abasaza bose bazi ibintu byinshi bidukonekta n'amateka ya kure ko baratambuka. So ubu ngubu wenda abantu bavuze hano munyemerembe biragiwe aba basore mufite devoir ikomeye yo gukora ibintu by'aba defin mu gushaka amateka basona basokuru wanyu batarapfa. So ibyo ni ibintu zangombwa cyane ko ayo mateka yanyu kuko ngomba kwandika hari kwandikwa kurenze John ngibishire iyo mu academic mutukagira muri aba passionate twabonye ma audience ari mu masori mpagarike ni ngo hari kwandika rero ibibazo byacu kuri mu buryo butatu. Hari byandiko byinshi bigenda bigaragara ku banyamurenge buri umwe akitokeza kwandika z'ubu activist. Dufite ibibazo byinshi uko nzi ngenda henshi ya Amerika za Rwanda mu karere muri Congo izi ko majorite y'abanyamurenge bazi ikibazo cyacu kandi bashaka kugira icyo bagikoraho n'umutima mwiza kandi usukuye kandi meditation mabi. Ariko uburyo bikorwa kibivuga ko iteka ryose ari byiza. So umuntu wese abitokeza akagenda akavuga ahantu ariho hose ikibazo cy'abanyamurenge wenda ubushobozi yakoresheje atari bwo babizi. So ibyo bifite umwanya wayo buri muntu wese ngubu yavuka w'abanyamurenge akagenda kuri VOA cyangwa ahandi hose za BBC akavuga. Iyo advocacy ifite umwanya wayo. Hakaba n'abantu bagenda baba nabo benshi bandika amateka yabo bwite personal memoir. Dufite amateka buri muntu wese yari yakwandika igitabo cyizo yahura nayo mateka ye cyane cyane abakuze. Turanziba abantu kaba George Budagu, Alex Mvuka banditse ibitabo from perspectives zabo badafite pretension ko necessairement kiba igitabo academic ariko bashaka kugaragaza amateka yabo. Ibyo natwe biba ntabwo tuba ko mwese kwandika ama academic books ariko for example umuntu witwa Leif Joris umudache kazuba hano once une saison de rebelle I guess already some years back. Yashaka kutachinga actually the thread nuko hari
Banyamulenge military agenda akurikira mu nzira ziriya ntambara zagiye kuba mu myaka ya mbere. So hari abantu benshi bagenda badramatiza ubuzima bwabo bakabwandika muri forme ya novel, ibyo nabyo bifite umwanya. Ariko icyiza cya academic research ariyo twe dukora akenshi ni uko akenshi ikoreshwa nka evidence se cyangwa ubuhamya bwakoreshwa mu buryo bwinshi, bwakoreshwa mu nkiko, bwakoreshwa mu kurwanya za leta zanga ko tutasanzwe muri Congo twaje muri 59 and so on. Ibyo bifite umwanya wabyo bigomba gukorwa kugira ngo bikorwe bizuzuye. Rero ni naho mvuga ngana ndangiza, wenda ntaza kuvuga kuri parti ya kabiri cya generalite, nuko kugira ngo byeme hari uko bigomba gukorwa. Ariho nanditse amagambo kabiri ya important mu bushakashatsi abantu bakunda gutinda, nuko ikibazo cha subjectivity na positionality bigomba kuba byitaweho bihagije, kandi ibyo bikorwa ari uko bakoresheje methods mu bashakashatsi benshi bemera ko akwiye se kandi cyangwa nta methods yose uzahura n'abantu kugira ngo ibiruze 100%, ariko ayo abenshi bemera ko aya ngaya yari hafi kuzura cyangwa turibwira twe ko tuyemera. So ibyo bikuraho abashakashatsi muzareba abashakashatsi benshi kuzavugana kibakunda amarangamutima, abantu ko barapfa iwacu, ni abavukanyi banje, ni ababyeyi banje, dufite icyo dupfana bose. Ariko nk'umushakashatsi ugiye mbere ya audience si ukuja kubaririra ko ari uko birimo bigenza. Ugenda urabanza ugafata umwanya wo kudomira ayo ma emotion, ugakoresha amatekinike agufasha kugira ngo izo uvana muri ibyo ugufasha ntagufasha kubera yuko warize cyane, ahubwo ari uko wamuzaniye ibintu bifatika ushingiye ku byo abenshi bamenyere ko ariyo mabitoro. So nigeze kuja level kwigisha university level, narimo actually kuri intambara no kera yari 2016, naje kuramo article ya 2016, no yari 2014, naje kuramo article 2016 ya victimhood and victimization muri Congo na agency, big article. Mvuga akenshi uburyo buri moko agenda areba ibyababayeho jamais ibyabaye ku bandi. Abanyamurenge iteka ryose turahura tukavuga abantu bacu bapfuye Gatumba, abantu bacu bapfuye Zura, ahantu henshi bavuga mwahura n'umugenda ati abo ntabonze jewe nza abantu baza Makobora, nza Bakasika, nazanditseho ma 2016. Agiye natangiye iyo lecture level nizo naringiye kuvuga kora comment, ndavuga nti ndabizi ko muri ibi bihugu byanyu iyo twe tuvuga akenshi abenshi muri audience mu dushakamo subjectivity, ni hehe mbogamiye, mushaka kumenya aho mbogamiye, kubera yuko muzi ko twe tutashaka ukuri kuzuye. Igihe cyose nshaka ukuri bishingiye ku uwo ndiwe. Je ndashaka kuvuganira abanyamurenge mu kwandika. Nakoze comment muri lecture, dusohoke umwe mu bari barambwira ngo ibyo wabivuze ari byo ndimo gukora mu mutwe wanjye, ndimo nshaka kumenya aho bogamiye. Igihe cyose abantu bazagusoma bakavuga ngo ubogamiya, c'est normal ko so icyo giteka cyose bazafata ko kuri kwawe ari igice, ni igice. Ufite ukuri kw'abanyamurenge, ntabwo ufite ukuri kwa Eastern Congo, ufite ukuri kw'abanyamurenge. So the only way twagerageza no kuza munyumve neza, sindimo nshaka kuvuga ngo tuzakora ibiteka byose ibintu igihe cyose mvuze ngo kubabara kw'abanyamurenge iminembwe kuri none mwubwe n'ababembe n'abashi. Hari umwanya wo kuvuga ibibera mu minembwe ku banyamurenge gusa, natse article ifite banyamurenge muri titre, so c'est normal ko ngo focus sinari kubabembe. Ariko along uko ukoze ubushakashatsi kuri chaque topic, igihe cyose par exemple ugiye gukora statement mbere y'abazungu ngo abanyamurenge nibo bababaye gusa muri Congo, nta muzungu ufata umwanya mwisho wo kukumva ubizi ufite icyabizi. Ariko uburyo ubimubwira n'uburyo umubwira umusobanuro umwihariko wo kubabara kwacu kuri none nk'abantu barimo bahirwa kubera icyo bari cyo nuko banga ko turi abakongomani, ukanabimusobanura muri perspective yo kumwereka ati n'abandi bashobora kuba baragize, yewe hashobora kuba n'abanyamurenge babigizemo uruhare muri ibyo, ariko icyo sobanura kica ikindi nakubwira mbere uwo mwanya arakumva, kandi uzabikora gusa ari uko wakoresheje methode simwereka ko naragerageje gukura amarangamutima menshi nari mfite mu gukora ubushakashatsi kugira ngo tugeze aha ngaha.
arizo bimwe na flaggings hariya hirya. So John muri make nibyo ngibyo navuze ko research rero ibikomeye, academic research ibikomeye atari ibiteori gusa kuko kenshi zakoreshwa ka evidence yo kudiringa n'ibintu bijyanye n'ubutabera, evidence yo kudiringa n'ibibazo bya nationalite tugenda duhura nazo, evidence yo kubwira amaleta yuko dore biba dore iri documented dore izo wakoze n'ibitakoze. Last point, if I'm allowed, ndagiza Congo iri complex, nansara ko Congo ari jango muri imyaka irenga 30 ndetse irenga 30 kivyo Innocent yakomojeho ibintu by'ama identities n'ama conflicts zagiye biba bikomeye. Nkunda kubwira abantu iyo batangiye kuvuga ngo intambara za Congo zo kuzakuva nyuma y'u Rwanda na genocide n'ibiki, kababwira ati no, mujye mureba neza n'uburyo mukora narrative yanyu, kubera yuko iyo urebye intambara za Congo no gupfa kwa Congo ntabwo ari cyo gihe utangirira. Crawford Young, umunyamerika wakoraga research kuri Congo yarakiri bake muri monde anglo-saxon, yanditse igitabo muri 89 avuga ko Zaire, n'amarticle avuga ko Zaire itakibaho, ko Zaire yapfuye k'igihugu, nta gihugu kigihari. Icyo gihe genocide yari itaraba mu Rwanda, ibintu byose byaje kuba nyuma, Banyamulenge military yari itaraba, at least muri imyaka ya nyuma uretse Zaire n'ibindi yatwiyereza cyane. So the point is, iyo tubona analyze ibibazo bya none tuza tureba ama configuration yose. Congo ni jango ari nayo yari Zaire, ubu ngubu birimo bigenda kuba hari amagrupe menshi cyane, hari n'abacteurs benshi cyane, bamwe b'indani n'abandi bo hanze, hari ibihugu byinshi cyane. Iyo tureba n'uruhari n'uburyo tureba angles yose y'igihugu, tureba par exemple leta ubwayo ukudiringa n'abanyamurenge, leta ya Congo ntabwo tugomba gutangirira ko abanyamurenge n'aba Congo, tukareba ibindi bihugu ko bidiringa, kuko tunafite n'ikintu par exemple cy'uko identité yacu igenda ihura n'ibibazo byo crossing umupaka cyane cyane nyuma ya 1994, kuko tunafite n'ama diaspora menshi ari mu karere odera yo hanze. Tukareba amagroupe duturanye uko tubanye nuko aturwanya cyangwa ataturwanya, tukareba amagroupe ava hanze ari aho ngaho mu buryo bwinshi, tukanareba na private interest. Ndagira ngo abantu bose ba Jean Pierre cyo barimo babikoraho, bareba abantu baza gushaka inoro muri kariya karere uburyo nabo bashobora kugira impact niyo baba bavuye muri Canada na hanze. So iyo tureba ikibazo cyacu igihe cyose, hanyuma tukakireba kuri ubu, tukireba 1990, tukakireba ndetse n'igihe cy'abakoroni, iyo utarebye izo bintu zose iteka ryose, iyo ureba ikintu ureba kuri Congo, izo byose bigomba guhera mu mutwe. Niyo waba ugiye kureba icyanyuma ukareba niba tacu ibyo bya mbere bi-influencer iby'ubu. Icyo gihe nicyo gihe gusa you if keeping your big picture bigufasha no gutangira gutekereza ku bisubizo aricyo I think John yaragiye kugarukaho narubizikakoze. Felix yakoze, ndagira ngo buriya yirinze kunsunika cyane kubera ko tiyonsunikiraga mu bandi noneho baje. Ariko ngeka ko dukwiye gutekereza kuri generation zizoza, tekereza ko ari igitekerezo cyiza cyane cyane azamutse hano. Hari ibintu dukwiriye kuba twubaka. Amakuru yo muri 14, amakuru yo mu ntambara z'abatetera, abaterete yari yuzuye, niko ntitwagize amahirwe yo kuyabika. Ubu hari aho yoba kiboneka wenda make, ariko ntahabitse. Kandi ibyo ni ibintu byakoze. Reka ndagize Nicola ushobora no kuvugana nyuma. Nicola numva ari nagisobanuye. Afite Nicola yarashwe mu kwezi kwa 11 kwa 1996. Apfa muri izo circonstances zigoye, nzakeka nyine uko mpaye mbivuga mu hano. Noneho kugira ngo baje kumushingura Baraka, nuko bari bavuze ngo nimuvuga ngo arahambwa hano Fizi, turama dutangira kuri mwebwe tubarasa. Ibyo ni ibintu nabwiwe na sinari ipari. Noneho baravuga ngo reka twapeze bano bantu. Ufite bagiye kumuhamba Baraka, bari batwaye umurambi Bukavu ngo bagere Baraka, baravuga ngo no,
ntabwo ari burenge hano ariko ubwo hari hamaze kujaho mekanizme zamaze gukuramo bamwe babandi baza bakeka ko bari anyway sigaye ngira ubwoba bwo gutinya nyine abarimu ariko bimwe ubona byari bibi bimwe byari bibi kabisa harimo ibintu bimwe bibi byakozwe mureke mbabwire icyo kimwe gusa yagabo yasohotse muri afite simpaye mvuga ko abo bantu bamazwe n'uruhande rumwe ariko icyo nza numva cyangoye cyane mpaye nkurikira ibyo bintu iyo minsi yose n'abantu bazamvugana nzangorwa no kumva impamvu bano bantu b'abakomanda bagiye bapfa muri ubwo buryo ni ukuvuga ngo umuntu wazo niba ayo makuru ko nyaperezantamo hano yariyo uwo muntu waza utagetinga abo bantu afite ko batarafite umugambi mwiza yagabo yasohotse mu gifa wenyine bamusigishije amayisikoti ari ururuko isaso riramufata mu minota itarenze 30 ku iporo ya Uvira aho bari basize amayisikoti yiwe ngo afate imodoka muherekeza Musange bamugarura ari umurambo ngo bamare gushika bafata isapo yiwe bayihereza amayisikoti yiwe ngo si isapo murayizi abandi bati turayizi okay ngo mudukurikire kuri hôpital général ngo nyirayo ikibazo yagize est-ce que iryo sasu ry'igitangaza riza rifata umuntu rikamufata anyway of course ndabizi neza ko subjectivité yanjye ishobora gutuma wenda ndapresent ibintu neza ariko abo bikurikirana hari ikintu bobona abantu bokumva neza ko hariho ikintu niyo nakurikiye neza amakuru yiwe kugira ngo aze kugera aho hantu aho byaza binyura ndakeka ko hari ibintu si meta en cause I'm not questioning agencies z'abantu ariko ndakeka ko harimo na naivete yo kwizera ibintu duhari tugira ngo biri mu nzira nziza buriya mvugamo instrumentalization ngira ngo nuko niyo reading nakoze nakeka ko gishobora kuba kiri mu mpamvu nyinshi zituma bino bintu bigenda uko byaza bigenda of course simpamya ko hano hose mvuga ko abantu bose baza bakora ibintu badahaye sinda metankoze agency ntabwo nagira ngo wenda ariko hari undi muntu wakimbwiye arambwira ngo hari aspect washize ku ruhande yahituma ugaragaza ko abanyamurenge gusa bari victim nuko iyo ariyo wango naringiyemo nari nayitangiye mpaya mvuga ngo nerekane kuri draft mfite indi draft naza mvuga ngo nerekane naho bafite responsibility bavugwamo zaho bashobora kuba bahari ibintu bakoze tuza tunari ubu ngubu bavuga ko bakoze ngo ngera ahantu mbona bibaye binini bicamo ufite kino gitabo ntabwo kivuga inkuru z'igihe abanyamurenge bahuriye na FPR no ufite aho ngaruka kuri instrumentalization nuko mvuga ko hantu binjiye bagize ngo bagiye gusohoka basohotse nabi iyo niyo lecture nakoze ntabwo mvuga kabisa ko ari ibibazo bitangira kubera ko ndanabiremonta icyo gihe cyo muri colonisation donc ibibazo dufite biragorana igihe twari tugize ngo tugiye gusohoka wenda uko niko nzansoma uko niko nasomye ariko simpaye mvuga ko mfite ukuri iyo complexité abantu banyuzemo niyo nkeka ko ari cyo kibazo gikomeye abantu binjiye mu bintu nivuga ko hamwe twari dushiramo na naivete ndabamvuze ndabangiye kugenda iruhande rw'inama mwarimu yampaye nayumvise rwose buriya ibintu bikomeye bahaye bagarukamo hano we bagenda yabireza inyuma mu ijambo rimwe ariko nabyumvise iyo complexité ngira ngo niyo yatugoye kujera sindabona ko abanyamurenge bafitanye ubugome ubwabo nta kibazo abanyamurenge bafitanye ubwabo kivuga ngo
ngo bahindutse ngo umuntu yahindutse umugome wundi na hariya bagera barasanye ko nza mbisoma zamvuga ngo baragiye ngo bashike ibintu bibananira kujera ntakibazo ibintu bimaze kubananira kujera bibaye complexe bituma bageraho basubirana nuko niko mvuga ariko ubwo ni nkamanje kuvuga ko cyatari cyo kibazo kinini ikibazo kinini no kubenda no kutamenya kumva hariya gikomoka ngo abariho abantu bashira imbaraga. Nyemerere dushimira abantu barangije kuduha ibiganiro duhereye kuri umushakashatsi n'umwanditsi mwiza Delphin. Turagushimira kuri initiative n'umurimo mwiza wakoze. Nanone ku rundi ruhande munyemerere dushimire abapaneliste bacu twatumiye n'ibiganiro byiza bakoze. Turabahaye amashimwe John, turagushimira kuri gahunda nziza watuyoboyemo ntago biba byoroshye. Turashimira namwe abantu mwitabye ukigora umwanya munini. imurenge.com